Yang dok, agak 10.000 deh. Tebay mo. Sungguh dong. 2 kilo dok. Nah, Wait, tayo ambil ko. Ano ko lang barang-barang ini? Ano, dagdalo ko ini. Barang mo. No. Oh na. Mas ko. Lang dipikirin mo? Bale, walang masak. Nabigaro, walang marunit ako sa putik. Nawala na ni Ban. Kudi na gudak kaya panganggo. Galang wala ka na namangan na daw. Ano na ako sa kiritor. Jadi masuk sama dia, baik macam dokong macam apa? Boy rupi. Lang pendem-pendem na di roham. Aku sedih ni merasa lo halaki di sana berdua-dua. Bawa benon di mana neng marah anggine. Apa nang sepudan ini marhur 300 pe. Jadi muli sono kalaki nggak boy tong sekali mangrupi ho bertiga-tiga. Memang bagus maroham. Jemput pia lagi kalak ke susun. Belum bisa matang, saya cuma tangis so. Oma, ngambalungo kami, Oma. Nggak mau, asih roha mengidang ko. Nampai tunggulan ang ko ala pomu, ngalas roha ko, Oma. Nggak mau, Oma. Jadi ikhlas dah, Ikhlas dah. Awin pikir dua lagi san. Salilimun. Wama imana maroro. Gak jalan sampai lagi pe tinggal. Tinggalannya jauh sampai tak do. Kami lalu mangas uji kiranya aku sonari lain. Baik mak, dulu kira pinsak kalak malah pinsak pos maroham. Asal ma buyan no kalaki son mangurbiyo atau no kulunjuan no ko mangurusak ko jualan mo. Wala tinggal aku tuh. Jadi ada dua pertalaki. Secepat nama dalam hatok pita jemput kalaki nu sab dalam tinggal dua asa ulang hanon dia madling-ling kalakisan apalagi siap udah ninuai pelilikon nan san non kay marsa mana sang dia lama itu sugut borhat pagi-pagi ya non Jadi saya may talaw. borhat itu sudah ya marohan Mula tidak pak, mula tidak mula. Kami dah sudah. Saya cium luku, berakku be, aji sudah. Lama jangan mulung pa. Mulang mau ni mamulung atin namin.
titi. Mau wala ito. Isa ko nakipas lewat ang wido. Nga babero mo kiro anak yang ko. Namawa do ba si bisa pingsak ko? Ninglahe tu nak kina mamulu. Ape to fu aci uluku. Bala ku pe sudah aci. Nampak saya na tumulo aci tulungo. Dia mo sa tuso nakinaw. Tangis-tangis madek mo. Daktar do pa be sudah. Selawa mamulong. Daron ke pengan. Ako lawa mamulong. Tong do mga sumangan hani. Holan manor sisinang ko pengen yan. Kaya tayo titi. Aci na itaw ko. Ang gusto ni ba tamo tuja buku? Malaki marama. Ano lang magyawon na. Malutong pelaw sa jawon. Amak man na niyan bro malapa. Ang gusto ko lahat tinggal di buku. Pinumat pa ko sa derep ko tuja buku. Ano man ang mamuha mo sa ison? Di amang gimon. Dahil si Romy dadik mo. Beta na rin tuja buku. May tayo roma burdi mo pa. Ang gusto ni Beta na. Isa mo yung papiak-piak dah. Sa ubat jo ubat ini. Alin na? Wala nga mga. Saya maju dah sebut juga dah. Nah teti. Ini maju na ubat mo. Wala si Daroma. Istirahat mo jo teti. Gusto mo na badan ni. Wala ba? Asing. Sungo na siya tabo hilala ko lang sa ko. Ano na yung mama ko? Roma! Roma! Oi. Ay teti. Wala mawate. Pay mo dito kinay. Sang gusto mo, hilala ko lang sa kuto puro. Bita na yung rolo, mak mo na yung medyo kuhan. Udah dito kinay teti. Alay teti. Dah kecil kami dah teti. Kalau ni baru soalnya kamu na bang. Mua ba ciro ako mamirinjol nga na maduwa na bamulsa daw iba na damo kiboyaw live to Portibio. Kung sungon dia be pangalaw niya maki. Ang golok itong daw ito maki. Eh alay teti. Dia masih ko dah tu ko. Tapi ingat perbayin teti tu. Alay tong libe ko sangat iba na. Daw mungkin na ciro ako magidaw maki. Mungkin na din waktu ipatodyan na. Makanya nga bisa nun si tanon namin. Ali por siya ada tutuan. Paubawon na di ralo maki. Ola sa ada doha tali tuan ng siyo. Iko pasang ko muna na torasi. Asang bantua mo. Jada leleng mangoli kita no. Ngayon may yan niyo ba di batam di mo. Ayaw makiro di bata ng ninja. Sahore dito. Ang pwede ba tama sa lungan ni ho? Ano man ang mahuho di dalanan? Dito.
kali. Masih penek lagi. Teti, marco kerja muna nih. Tidak naik ke lapon. Cukup masih tetangga. Permisi ya, Ai. Sino pala si Teti tinggal ya? Teti. Nah, do adiknya ya. Do ada Temi? Ako to, ate. Si Teti do be? Oma, si Tiara? Coba lapor tuh. Yang ada rumah. Marco kok dia muna ya? Oh, makara-kara dia Kak E. Ada markara-karanya. Marbutut-butut. Mana ada. Oh, ada. Dulu marbuto-buto dapat kasa na lewat kami sa puto-puto ni Guru Kiai. Buwan na nga na niya bayo. Kamu butuh nara sampah ni pak kosor doang, pulau kosor. Ngayon ko na rin kerjanya lagi. Ama kerjanya. Dangi kota laki na iber dorai pagbuat ya bek. Itu makara-kara. Jelek lagi ya mata lulu ya Tas lagi. na doran ibon na ilang marboto ti. Talulu Pero mana hindi lagi. naman marboto sambil magjedong-jedong adik mo. Iya rumah. Siapa kita zaman itu ada? Pero rumahku. Ina baruku nomor salah bangunnya juga minta maaf kau baru tujuh nabi roti soneng membokam na dua no acara kita maaf mana baru Oh, rumah. Anda kacir aku tuh rumah. Ada nasi dorak merah gitu. Ang terbereng ngawi bana sama mana. ibarat wanita kasih tujuh doa rapita Situ juga di sini. Jala salin waktu ngawalokot ho ma ay kuwer no salin ko selama rapita nasi sila ho maranganangan sila ulang fokus di karijum HP ternyata nasi alakun na dulu HP kiri ho ba Jason Arilas marham ma natarak biala kun na dua asa dawa kalau ko tuja buta jala ho PTT berjuma wanda mululung dia kada sa buita masyur purupan kawan no maroro anggimon di jago do mau rupiah makmu di Jawa lang lu kegiatan nomor 332. Jadi kalau nawala hak minta ba susuma barang titik atau hati tak. Ano ba ko? Terima teti. Las marohan na narolela teti udah mengalap kamu na dua. Dengan mo na datala kida. Ito sudi ane rukun na lagi. Nandok melati mo tutuhani. Kita yung tuani udah sudi
Tatanyangmu ke aka ilumi sudah nang marah berani. Pas marahan tinggal damu sobat. Musuh ni mulak ngajak tidak. Ada rumah melatih dah sudah dia bunjumi. Ingat tinggal tidak. Mulak jaya tidak. Mula tu dede. Oleh udah mulak tidak. Malah tema Tuhan ngaitangyo ko be pangiduan isteti daksa leleng na haciti lo asomu taonon istetion nuaing ngadile ko sa dahalo nga tu ibana pasu-pasu may ibana Tuhan. Masa suka baju ni? Enggak mah. Buat mana selampen dia? Kita pergi mananya tinggalkan aja ya. Nanti sana kita ambil mainan anak ya. Mama, pengen baju tok kita. Salah itu. Kalau Kak, permis lagi ya Kak. Mau kemana kau dek? Neng lawa Kak nggak ya lapu makuau. Oh iyalah iya. Dengan kau dah, Teti. Oh Kak. Ujuk kau mak ni dah. Udah saya lo mak ni dah. Lo mau. Ini lah baju dah Kak. Lo. Aja beda dah. Ya, dia sih.